€10. I have. So if you go 7 for me, I give you my €10. Hi, good evening. Good evening, good evening, good evening. Ebusia. Obasa na wa there na wa share video no. Amame aha na na se wenya ko. A page se woti ase. Enti obaswa na wa share video no. Amame sabri. So if you go everlasting say one powerful bracket too. Hey, madam, udidi ewa nede everlasting say one powerful bracket too. I will say o join me and I will share video we ayede amame. I will say Adwenepahene on Becky TV omo na omo da hono omo mfonyini na efe na ubetin sem ewa hase join me so what you say because you want message edema enkrampan me ametie me want message edema okoto me want message edema enkrampan ewusia o join me and so what you say na watch a video no ama me Kaswa Van Dam good evening ewusia yechia obi bia wa join me sa abreyi no nsia abo ayede apa ho sema ensia enso bi pe so dia se e wo Germany abonte so ebren ko sa nenso magima konwa matena ase eye Adwenepahene ni nua ba na se wenya akome na me de meti hey ai ne sister ba akope eye Becky TV ne sister na se wenya akon e na meti hey ba akope eti enda me ba be kasa me the message bi e ba be ma enkrampan akwa na wosi America no ne wakwa ase okoto no ne wakwa ase nyanya nkyere no a osi America abonte so sabe ekura na se wona wo hye ne hwa because osuro enti ontumi nyede e moving po en trespass enkwa abonte woni bibi edi enti na nameti ametia na me ba be make point bi no ensama ekoso no eye enkrampan a okope Adwenepahene adamfo na Adwenepahene decide say there bi abrantie wusuba bi nyamefe woni ama bi nyamefe woni ye bi nyamefe e na otwe ne ho abrantie we betna social media kom ye e kasa na me expose Adwenepahene o e na opa amra bonti mi di audio si beba e na opa amra bonti mi di audio si beba na afeje Adwenepahene se o sheki ni ho ketua bi Adwenepahene wo so ne ho ketua bi no abrantie ye ntimi amfa audio bi ama because oni audio bi ala oni audio bia enti eye abrantia enkrampan a wo frɛ ne ho mrantia hene a ɔte America wanti mi amfa audio si bia ama because na me de minim die mu no sa wo se wo ne mianya ne a wo ne mianya no eno na me hu ne senka wo ne ayi Adwenepahene ba bepere so na me feel say owo boni bia Adwenepahene aye a ode beba abonten abekire amansan say Adwenepahene ye fake Adwenepahene ti say nanso eye abrantie enkrampan when to me amfa audio ba akokora anye de ama abonten apart from audio ye okokate baby manasi di ni mami ngegedi mami ngege sre o sre sa ti se killer because enkrampan school now wo say afa na wo graduate wo no mami ngege a graduate wo say school ni mu wo wie de sa school na ye de teni akati bi ni apesti bi mami ngege wie aye masters wom enti nkrampan de no ode baaye no mami ngege hu se nkrampan ya akwala afa no ye de oba because ento asum ena sabe full audio ne na eye Adwenepahene de ba abonten
Nkrampan wu jimi. Enkrampan okoto wu jimi. Mranti ahine wu jimi. Wu jimi papa. Mamika bibi nchiro. Wu jimi. Na ye steady. Obi nkasa ni Adwenepahene nkuo obetimi ni Adwenepahene akon. Na mom fight Adwenepahene ni a waye de waye. Esense wunni abrantia no wo hwe. Esense wunni ade bia betimi ne na aba form nti no. Because enkobesie mre bia na atwam. Na enkobesie ni weapon bia de fight Adwenepahene. Enti okofa Becky papa anu masem. Eno de empusu obia. Enam so ma wo mranti ahene. Wo se wo yedai. Wo be hye papa na bufu amode Adwenepahene nsan yede akoma no. Yes, these small boys are young. Where wouldn't bibi? Adwenepahene no Becky papa ni asemo. No. Papa ne person petu ni Adwenepahene nya asem. Na so Adwenepahene ni papa ni nya asem da. Na mamika bibi nchira wo se. Sabe nkrampan okoto. Mranti ahina wusi America. A wusi enkrofo abusua mu nsem. Ena wo beba bedi. Ewo social media so mamika bibi nchiro. Yedi asem wo wiase ne yedi asem wo honhom. Chese Adwenepahene saman wo ne. Ema wie matumfo. Ema nananom a. Krache Adwenepahene ni uni enya asem. Ade na wo ye ni hwe ni yie. Eya wo se social media da ho keke. Eya wo se ye tena se ne yakasa tafra ne yekọ. Eya wo se obi abetena social media no akasa keke no okoda bi. Ade na wo ye ni hwe ni yie. Na Adwenepahene be saman wo. Oba saman wo amanana no mu o me ka kire wo. Because oni wo nya wana ware ho na aware we say. Ewi ase ade bia se wotie akire na wunhumu a wo ye ho ahoya. He Adwenepahene ne yire se wo mme wo mo a wonim ne ekoso. Enti ware ya ba ya ahoya asa wo be muna hwikunto. He ware ya unya ya enka na wo pese wo hu ne atuam. Se enkrampan nya ya na wo se nko wo ne ekoso. Ewo Adwenepahene ne yira ware mu edie na nkofo we aka wo mabom edie na abrantie we bie na no bi a wode me yire edie na abrantie we bie na no bi a wo se me maame edie odo edie eniama bebresie na wo ma miesu bi anyede ankyerɛw me ben etiminim ne atuamu na odo na wo sankwala we ntem no not even omo parents. Wama wufo mponti min separate wama da never. Ewa asasi we say so. Ah, ye sorry di nchene. Ye sorry eto ye punuma ansana ya da. Wama wufo nti min separate wama da. Eti wona wote nchene no. Say ye wo say wo be use her. Experience. Mamika bibinjo. Experience want to make the crofo we ndemo. Experience intimate te wo mo ntamu da. Enti say ya wo say wo be use experience I forget ho. But me ka kira wo say asem na ekoso no enye social media asem. Esa say wonni bibia wo de be bring a branch ene ne yire down. Enti ya wo say wo kwa akọ use Becky papa o. Wonni me wa. Ye ni ekuro mu ne ye ni free kuro. Ye ni enimu no. Na wo mranje ayene no wan gasa papa ne betwa no wa ba bedi watem bia wo wodo nsabe gu wuti wo wiase aba wura mfi I'm telling you market di wo mo nimu no na yenum na yenimu no time ne so awo juma papa ne de beba bedu wan we awonam sa no wan ne agu ho stupid boy just me pacho grandpa wan hwe ya atema papa ne beba bedu nam sa ebaya wo se water na wane yede yenimu no enti ye wano ni suban we enye ye nwanwa so ade sa ni suban we beba social media wa wunimu no na wunimu no ye ni na free kuro ye nim ni suban enti de wa ye social media and we don't care enye yasem because onim nim de se obi ware wo ba oba ne naso nya abofra hye wo na yasem
Sani experience a per se and Adwenepahene ne yire beko so ayan kwala no mo hye ne na ase no ente sa Adwenepahene nya kwala waso aware na won krampan de ene day me do me wo se wo benyo oba wo bedo wo nya bi da o time na wo pesa wo di re wo bia aware mu no wo benyo oba o no oba ne be ye wo jimi oba ne be ye otogole oba no obeye wu jimi obeye wu taba ube puli na so oba ne no wo da me ka chiraw shanin so because adie we ya wudu hura mu no ye samai wo manananom na Adwenepahene be samai wo na ye be fra wo sunsum na ye be fra wo kra ba bia wo sim e wo sa asem we se ho no ube chirem enkrampan mrante ahire ba bia wo sim ewo Becky papa busuam ebra ye kwaje aware da wuni ho aware ni course na wuni ho but what na social media say ube kwaso ahye papa na bufuo say odi Adwenepahene nsa be ko 9 unye busiani onka ho experience wo obi anka ne kura ne butimefu Becky papa wa obi akura anka ne kura ne butimefu one was so person ya blogger o enti mrante ahene o platform no good so their experience how they ba be blogger ya penisa because ya platform ya from experience from me blogger da e mani from me popular da because na no ya obetimi insulting crofo a ebe hayen enti ya good so platform na Adwenepahene bo a wo ma wo bie no Odiama experience. They say experience where you use platform. Experience want to mean good Becky ni kuna warrior dame kano kore natural. Sa wo ben san krofo we mi enu ahu. E na be unse nyankopon ehira wo mo. Na papa na nkasa na wo sa aba we no. Onim enhira ekura ne ba no. E na onim adoma ekura ne ba no. E na onim blessing nyankopon ehira ne ba no. Enka papa no waka na no atuma pe kona ba bia hye. Na wa enjoy ne ba no blessing. But who ni bibi mami kan chiro. Kwa ye kura na ko bisa experience asem obi anchiro wo buku mu. Onu ana busuafo akura anchiro na asem wo buku mu. Nanso emma wa mo hu ofe wo bi pa ne ma hu ofe ye ba na sem ye ntro wo buku mu enti emma enye wo de se wani age uko yusu Becky papa se wonye se no emfa bra emfa ba mami ka bibi ntre wo se usu pesa papa ne de nsako wusi upese wugu aware no na mesha wo boss wanu na wodi ka se upese ogu obi aware no aware pa ye friend aware ma wunyam anije da mendo me wo se menya mpna menya yiro ubenya bi but aware mu anije esese oba be yusu se aboa ubenya oba no oba ni be yusu se wo ya aboa no oba ni be bu se wo ya jimi no oba ni be sande ne wakwa akoma mema foforo a wo mu sipisita no ma fa no kwasi ato jimi fuo abrantia ne yire omo ba social media ade a omo ye efe enye nipa nyina na ye ade omo yire mo support wo mo hwe Evans Adwenepahene onye pese minkuminya page no obi ye no se me de me yire din na ebie page senka yo obi anko beka se me na me ye bema me na me pese nipa hume etinka me de me agasa bi bie page da bi krache ne se me de me yire din ebe bie page me de me yire beba social media Becky wo wunim ni bia Becky no onye obi opekasa onim kasa ahobrasie nti wotewo mudi nkwamo a na wasere ni kru se da bi me de me yire din be bie page ama me yire aba social media me pesa me yire kasa kakra ede na afese motete honom na muhu a na mani abre ahoya mo amunim pna munim madamachi munim se ne yi chop money experience obenu ni wonu ne ho enkrofo we mo enhira wo mo ho no emre bi atwam ya okoto wo audio si na me wa ha emre bi atwam wa wo kan wo audio ba ko se Adwenepahene de
Oda who born and shrankwa, yes, it's true. And on a while confess, you know, and we have the audios. And ya no cresse, Adwenepahene, so would who born now obey a blessing. We are sometimes waiting in Crophobia Nantio. Mamma Yamadrin said Jimmy and Moo Jimmy no, or no so Jimmy Bio, but our building a life. What building a life? Oh, yes, secure. Right? So wouldn't my branch way. Na brabom. Se wo humu e ka mo nyina kra e ko twan ne be ye mo ene na me ka cha me Evans nipa mama bia ho ahi wo problem no de akoye ne se omunya yanko mbehum nanso wo mu humu eno na ehye wo mo eno na ekele wo mo ne ekoso wo Evans ne na yira brabom nyina mu hu e na niama ekoso no so esoso ani soso nipa da se nia ni botomu nreda because of your breath or pedjuma. Dabia many jebema. Or shisha baby and the yidden and madu or mutibeto. Dabia many jebema. Or shisha the yiri bedi. Many jebema or shisha the yiri beshe. Some man no munya common. And sani pamienu we done a war montamia. Sometimes we met my share partner be. Ada se be ma ne do oba ne sensa ne be ma ne do no anaso oba ne do ne bro be ma ne de so ba san krofo we mu de no we do we obi antimi break wo mo experience ya we se o break wo ma enye ye time Adwenepahene hia na yire Becky na Becky go school o break wo ma enye ye na Becky ye virgin o breaki wo ma enye experience e wo na wo Becky na so breaki sankrofo mo enye me ka kiro ensa no waje time wo kom pre we time pre kwa wanti ma anya re time no mo twempra mpo no go time no mo twempra kwa wanti ma breaki wo mo na wa ututu ntoma gu so beje ensa asem na areho Tama na nkrofo we mi anu twempna no wo breaki ba nyanne ya fe de wa wo se mabre nkrofo we mi hu se wo mo do wo mo ho entene matena ase matutu ntuma agu so aba beje nsa aba beji sika adenia ma ya de nyina ama wo di bloggers echi enkrampa we ya sabe common girlfriend and panakura one bio. One to one so that yet that's what betimi ayo ba ho ade. Akwa we ya de ni jina ni padroma ni mu se o meyo ba ho ade a wo betwa ahwe. En grandpa experience the any guy name no mama can drop. The guy name ni experience. Esa so wo experience the person a blogger. Eti anya ye mama so am experience platform. Experience baba be your blogger or page you know, so we don't care. But issue now do hoji mo no. Me say ya sama e wa manana no. Because asem we wunsimu o won ka ho. When your social media issue. Ena Adwenepahene meka asem mpa me yire Becky biem. Becky nso kwa wari ase won kwa ni papa fie da won fa complain ko da. Ade na efese. Na ka experience say oba kwa wari na no wa from papa me de aware ne mentina ase abiem ena be ma na ye mi say ena odidi kura na mete wana comedy me ehwa na abeka sa nya me de be ma ne nsan koma ne na ma gye me do ba experience obane kwa wari ase wo fa complain ma do obane kura mpese wo beba wo fie abiem ade na fese papa panimu enkasa abre wo mpaye abusia ujo ni me anu a share video na ye de ama me sabre nka mpaye na wo de time crofo we mienu achi nyankopon wa hira wo mo na ogusu hira wo mo because they minim no wonnim experience that you don't sabe hye wanum say na be ka wonsa ade na wo ye wo social media so no that you wo don't sabe hye wanum say na wo be ka ebedru baby no ebe shock you so your papa panimu na so be hwehwe wo ma we mienu na wa pa wo mo chew I'm telling you experience wo your papa panimu o na so that che
Ubashisham kwala we mienu na wapa wo mo chew. Hwe eden enemre mu. Sa oba benya brantie. A otine do ase. Na wobedo no, na osimi nya sisifuo. Meshew. Abrochira gratitude. Asisie. Papa, she bibi ye. Aya se bia wo ha Evans de won ha no. Won ha Adwenepahene no. De be ya ne se wo ba ne na be kwa atiti mu. Na mmom na nso wo wodofo papa bi te se Adwenepahene wo ho. Oba no wana nwe wo hu ne wo ye ni nyina eye moguo. Se wonim ne papa subaya. Ena nke be ha no. Ena nke otise ne papa kasa wo okoto page ne so no. Nke be hye no. Otise ne papa kasa wo nkrampan page ne so. Ena nke be hye. Nanso Becky nim ne se no wo no no. Wobetimi kwa abusua bi mo se mase de wonye. Emma dodo ase na nka se wo mase monye. Emma dodo ase. Sanso ne wo mema nso so a ensofo mema wo monye. Eti ebi nie enye nwanwa. Enye news. Enya de bi aboro so. Ya ti ase se. Adwenepahene na se be ma wonye experience wonye woni supan. Eye normal. Ubetimi akohia ase ube ma bi okaso wo ha wadwen ho. Obetimi ahawsa. Ubetimi akohia ase ube bi. So okaso wo ha wa. Obetimi ahawsa. Nanso ya fa ne sa. Ya ti ase. Becky wana nwene enha no. Odidi no aye de na wada because wo be ma bi a wo kyere no. E kame kyerɛw. Se emma dodo na anim Adwenepahene suban. Ena munni se ne be ma we treat wo ba. Enka nipa dodo na betimi atena me kunu ti se yanka mepe. Me kunu ti se yanka mepe. Yes, of course. Anka me kunu ti se yanka mepe because enye meme nyina ne tesa. Enye meme nyina no se wo na me do. Dia wo papa be ye bia still meto akoso na ma do. Se ne tie bia eka bia wo papa so obebo me bia metua. Na experience feel say Adwenepahene ntimi nware ne ba no. Eka be no wa ma Adwenepahene. Osi enye ka no. Eye nipa na me ye de me do no no. Dwen kwa akire. Ma wani nyima obi. Hu se obi ani age. O wish ni se nka so benya oba wo be do. Obe support u e wo bibia mu. Obe ma abri bia wo be sere. Wote yanum so obego bia wale wo social media. Na nkofo emu yegu omawale. Becky ni Adwenepahene yegu omawale. Krachi. Ogoto Becky ni Adwenepahene wo mu yegu omawale. Mamen kanjro. Se wonni mu omo na wo me wo na wo nko wo mu fie da ho. Ena ate baby abeka de ye wode. Ba sankrofo obi antimi break you. E kame kyerɛw. Obi antimi break you omo ankasa omo papa no mu ntimi break you omo. Wo ma ankasa maame no mu ntimi break you omo. No. Se experience betimi break you omo. Enkata ma na nko omo twempana no. Sa time ni na wo se nka experience na ho oden nke mu yire emo otimi break you papa. Sa bre na ade nsenko. Wa man krampan na wo no wonim hyina apobo. Onim kokokobo. Onim kwanya fa so eye oba ho ade ne se ono ba be hye wabufuo ama wo de Evans nsako. Na ya se nsane nkwa na ye de ko. Nya nsane po. Ana wo ba no. Sa wo de Evans nsabre ne nne. Uba we wo se wontumi ne wontena. Because experience wo ho ahomete. Ana wankasa wo ya awe se wo ho ya ahomete. Eye no ma nya Becky fie nko a. Ye won fie bebre mu asa character ne bebre wo ho. Ye woni pa bi mu ho no mo ma setena adin. Omo ho ya ahomete. Wo ye omo hwie nye ye nyina wo bi wa abusuam. Abusua bia ni we bi nim. Ebia no ade enyo no wo. Eti ebia ye o se me da me papa ntesa. Nanso experience suban na bi wa abusua bia mu. Eye normal. Nanso eye na gya no. Tell ase eye ne papa no. Adwenepahene ne na see ni problem. Ontimi mana no nte entra na seda. So they say nkrampan na yo se wugu obi awale ontimi nguza awale no. But aware we ya samai we so yi wo anu wo honhum. Aware na ya wo se wunim mu nsem. Wanya mu anhwe enu ti wani abre even Becky papa kronima aware ni mu nsem.
because our real him. And yama wa our enemy a blessing kwa. Now omu blessings omu counting and mako. I bet you. Sound of women. Omu nshira omu counting and mako. Papa na mupa ukofrani ba page so 1,000 times. Onya wa ready mun sam en kanchira woda. Yeah, hello. Hey, Adwenepahene wadru ha. Yes, bra. Wadru ha. Oh, mete life. Sabe, you na mean to me my life. Na ma hu san krampan wo fully. Ena nne me se me de metena ase ama okoton krampan. Etiefo nyina age wo so. Abusuafo Adwenepahene TV ena ekasa na eya oba Becky ni kunu ba ko pe ena ekasa no. Na wase neoma akọfa digital na wo de mbibia odi mu ejuset. Oh, mini abema. No kure. What you say? You know about the tell us nipa bebre e wo kwantwa e wo pene medira. Yes, of course. Omo kwantwa pa. Because matete say bi na Adwenepahene nsa na den o nsa na kwa me pesa kwa de kunsa. Me pesa na me de kunsa. Sister. Me nipa suban. And untina me wale me yere won krata so. Tani me ja kwase apenye. Minimum ba me ne tie. Good. Inshira ede e wo me yere so. Ti me ma wale die. Se ma wale ye. Na se ebe woni die kira. E wo kran twa pa. Good. Sister bia se bedru fie ya. Ya ka mu fo me dia. Me ja ya twimi yo. They are aware. Me koda. Ade tia. Yes. So, if you ask them, say, you, so called being chained. Now, why I will not show any pan of one? Why you be able to pan of one? You didn't know which that was any pan. Yeah. Sabi, may you papa? Or the Germany? One no point to me and point to you. Now, me want to get up with you. Never. What you say? It's this day. May the make it understand. So, this is what they say from Obia. And we ain't about the air bogus. I'm going to country jam by saying, Adwenepahene now while I'm about one crowd house. It's yen penny. Okay. Maybe what Europe was. In the woman life, South Africa, I don't know, it didn't tell you. The said, will be a quiet, every amamle away. Nega said this happen. So they say, "Not the money for some community. No one will allow on crack as well." And on the bay, but the fellow named Jay, any young son, I be guessing. I will say, Sadia would even don't pull. Me, a mamma saw our crown, no crowd to find from a phone crown and principle. Good. A mamma Wawalia, me in principle, just say, Nipa, you betray yourself will be a new come. I don't think that. Me ma twatch ne da do. Ka tro mo tem. Sa ma bre na wale ma twatch ne da da. Sa tam da bi say bia. Da ko be here. Ko be jaba. Ye di nka. E de ye da titi jo mo. Ma wale me yere won krata so. En krata so wale no. Me ba da na ma nkwa. Ene arena ene di adanse ma. Ene akosi broni. Ene sen san so ye de. Ama o. En no ene me Adwenepahene ne. Me ni se ma wale me na bu so mo sa. Almost a mamla awale. No be se ka wa. Amamla wale ma se ka wo. Na me hu se awale o. Ade me hu se awale. Eye enkrata so. Aware. Ti enkrata so awale. En na e de dimu. E lu tira me se me ndo me yele a me wale no krata so. Tanya me yele ti bia no. Me pe sa. Good. Tanya me yele ti bia no o ye me dia. Yes. Me yele on tramen tele. Forever. Forever. Because we also have a brand new one. Yes. It's not a bia or tell me school bag. It's no many away. I won't buy a more phobia. A phobia will be and come cook. Good. Because minimum topia may and the tea and the Nyame so say sira ye e won kura
me yere send me a bear man in the upper. Yes. Any oba. Mammy, any oba. And no yere. Sister, but I mean, hey, now that me so just all catch them now. Yeah, you don't want no one say no. Yes. I could tell that many are brought what happened. The man make it happen as that was it. That means you said we ever and not a malady on crackers. That means you said how dare we? Because Mammy has asked me what I am. Mammy asked me what I am. I don't think that may I smart. And while they may hear it, I won't crack. I will say, may wait, and I'm the mouth, sister. No, I know. Yes, minimum na. Where Adwenepahene na dia bia nu obeyi Becky din, and obeyi ne ma, even ne ma brofu ni nyina obeyi obi ade afri so. Omu nyina din wo paper so. Ade bia. Me wale be yire wo krata so ti jama ya ban eniye. Ni fa na o mo to ngba kasa no na wale oba wo krata so na oba na ti. Omu ni mpna. Mo ni na ya sa. Obi anya sa. What ya say? Mi ni abai. Omo musro mo mpre. Me ya trend. Me ya ban, me ya trend. It a time na mi di no free media no so da. Adwenepahene di no aba abetinasi. Enya de free media no so ya dai. Eda. Tombo. Na me de pa say. Sa no we ni na ya dai. Aba. Who say that so sister? Say who live for a life one. Because I know we say fear. Because for a life no ke be pie. E be pie, yeah. Say oh, Adwenepahene pa de yere be check. E be check again. Adwenepahene bro we say hey, anyway by hey. Sa me ma for to. Yes, now one maybe the family is dying. Yes, then when I want to go to Pakistan, that to me you, and I just have one dog this time. Sister. Hey, and then over fire is so queenie. Ah, David. Because me hear it at your darcy. Yes. Me hear it support me. Papa. And then we are slow, we are yet wrong. Yes, they don't do any sign of something. Dakrache and no pet. What is here? Even me by Meda was it. So down there, yeah. What will you yet? Now, soon we have to talk semi. What will do? What did you add? Emma. Amen. Martin, you have ever. Bye bye. Yes, of course. Amen. Yes. Yes. Yeah. Oh, to me, I'm growing your bimbo. Boy. So no can't cry anything. Yeah. Yeah. On the bench, our band is here. Yeah. The more as I don't because I want to let me not be more. Now make me hear it. That's what it's more. Now make me that.
Yes, go be at your neck. Never. Yes, go be at your man. No, more just that, Nipa, and then Nemakasa. Nipa will play, and then Nemakasa. And not enough. My mamma more and one. Oh, when you got on the yard on the son, where Jimmy. Okoto and Crampai. Oh, and I have some wine. There is. No. Okoto. What I said, sister, you win about 15. You win about 14. Yes. Now, me, I have the private one. It's not the open me. Now, you want to get about one that's a Oh, better tear sign. That's the truth. No crana. No. This day, me, I'm the buying mistake of the soon. So, now, what did you not come? Now, I'm from my tower. Remember what it do? If you want them now, they back. You want them back. You might just send you one as a walk. Where's the headman? Good. I'm in the West Island. So I'm making a glass. Me, I'm the buying. Maybe I used to know. And then we could say, hey, you should know. Wow. Hey! Yes, a day. That's why 20 videos. Emma, no, hearing. Yes, a day we 20 videos. Now, I'm out for answering. I'm finding your money. Because if you are one of that, you should know. You should know. My you should know. Now, because you should know. Because Wasia, you should know. Good. Wasia, you should know. Concerning. Hey, you sue. Because I know I'm not to be one can hold that. Social media. Because on that I'm just for me. And I feel now open like a Maybe no unya started now open. Because men won't do the opening. Because we are proud. And this is the what I saw to the page. On boosty. Why? On Cheska. What? What's the interview? No one, you know. I'm trying to more. What I said? Oh, that sister. Yes, oh, now what I move you to there. Move me under there. Oh, the American sister. Oh, the video of family. Oh, maybe a video. I saw something beautiful. Wow, also I go before you. Accept na anu no. Me video about I need to buy 3 months for answer. I don't tell me if you know Evino on count. Oh, and then grandpa they make an achievement. Yeah. Ah. Obi a no what a trophy not here. Don't be a trophy here. Over to compare at the fight. Debbie. Also, 3 people proof. Also, 3 people proof. Over a police person. Debbie, Opa Waka, only Crata, and you want to be a minister. Some way, come against some of my house, don't
They want to also life for man and can't find a job. Meet you, Bema. Good. Obey shy. Maninyai, Miss Row. Maninyai. Maninyai. Good. What they are saying to minister, me friend minister platform so because minister here, when you minister, and a minister from that piano, you are doing away at them now 24/7. Never. Obia no beti matete yentem because Obia ampo obia chow experience there. Yenum experience obia ampo experience chow. Mo amunimro no e na be habo. Oh, are they? They are well. One way, and crown pie for experience. What I may say, experience a 2 about 2 crown pie on wall. And by an so war town, so no one. Time whenever so that yet in I say. Yeah, that's a name, yeah, no. Oh, that's a time never so, are they? No, be on poor much. Now, wada. Papa, said you want to tell you, but how's a life for my experience? Experience they could crank a crack. Oh, David, I didn't see that. Your husband knows experience in Italy, and then as our husband need only my experience is suban. Ebu, Cla. Social media, once I'm so like Bakwa. Now I'm going to and you because I come with evidence. I never have a born. Me, more than I'm a thrill. I got that's what more experience and what's them. Experience the moment you telling you, I can't say my ear rather experience who do do. Experience who do. Usuba in a kataso. Yes, young person suban bonnie be as why you want pay. Yes. Yeah. Yeah. Amen. Mate. Yeah. Oh, we are Empire. And dear, what dear? Amen. Hey. Because I want to social media now where we are working say you. Oh, now the fake who live fake life and also fair. Now who live fake life and experience ya the type ya the nation me na mu mi and so experience obepie. Sister, me say me I dey find me to am. Nim pa me play na makasa. And the say you don't force on to me. I go share me no. Say to that what you. Yeah. I don't think that me say me man space kakra. But me no, the man space there now when I have me at the hospital with them. Why am I not the hospital? And no matter
Yes. Papa no. Or power was a more kind of home, some of I don't come on was a one more yale. You know when you are talking. And I make that yeah, life. Yes. And I done a phone, and I give it to a banana. Yeah. Let me to a Yeah. Yeah. What's it for you? Papa, you will. I mean, you will. Anyone be a man, you are great. Anyone. Yeah, ma, once I know we are chat. I know, and experience won't do. Whoa. Well, Patra, you trust bye. Eh, bye. Bye. Eh, Martin, Abema, Miana, Abema, eh, Bertrand, so, not I say. Adwenepahene TV, and a Kasai, the Becky TV, Yakupo, and Shramo. Most uncle will be a no bit me at a Timontem. Experience, and cabin me as a pretty woman, and got time now no more champanano. And Boaka see I would the two Becky soon in a head in Adwenepahene, say, Mary Ratara. Papa, I have done what double panel. Oh, yes, she are any ye. Oh, Banner se wa worry. Sunny a Bible see who be Jawan and ne waja ho. Now I quack join you kunu. Now mobile one number akono. And never kini Adwenepahene TV or my number ako. And you separate woman in ye. Who stop you woman in ye. And Crawford where me and young Crawford be a bit must stop you. Yeah? O ma warrior fe. Now o ma sit down so if I bear one more home. Becky Efre Adwenepahene odo. E wo fie. Adwenepahene Fre Becky me maame. Ena Becky so Fre Adwenepahene odo. Na omo ye sa ma ve na na mankwa. Nana Efre ne papa odo. Nana mankwa Efre ne papa odo. Edu baby anu Efre ne maame so me maame. Na Efe Becky Fre me says, why ya manana mankwa phone so says chase Efe. Adia obebia wish senko benya nie. Me wish this senko obebia benya bema wone netia. Omutimi di nkomo, omutimi di agro. Mubenyina yede ache. Yeah. Mena na ba, wa hu bema bia da eka mena na bema. Yes. Ebi ena Becky ye no. En san Crawford no. Obema obedi kade ne ho aka wo mo no. Se bema no odone ye odokan no de be meeti oba na otiti wo mumu a enye ye. Gise na bema ne no oba no e na obeye oba ne basa. E na oba ne be free ne nsa. Ba se bema ne do oba na otiti wo mumu a enye ye. Mena na bema ne mena na ba de re mena na bema ko ware be miensa kura ba ekiri. Wo mu nyina tete toye. E ma mena na ba na no ye virgin. A bema ne ware ne na odo no opon ma no okofa nyina no na ohu se ne yiri no odo no na oba bia so antima fa ne yiri ni ma anye de anye fom. Mena na ba ne mena na bema ne tena ko awieye. Obema ne wu ye ne 102. Ne 5 years, the same month, Obani su ye 102. He, utiti wo mumu a enye ye. Experience usuban no ashata wo baby a. Wo ma woni wo mutena Italy abonten su nyina. Wo mo ba udi am si o papa we. Experience say, udi no ashata baby a. Oma ye o mo se wo mo de udi ba be trend no. Ye nom na ye nimu ni de ye nimu suban en hu nye obi ahu. And if you want to know what's not Italy, or be anywhere about in Papada. Experience, or man, you want to know Italy, or be anywhere about in Papada. 80 years steady, sir, and crampane, Zongolaka, 1 hour, what would I almost say?
Wamudu udi ba be trend no. Enkosiaka. And then I make a charge in pine. Messi, say, wouldn't dia? Ya mo. Say, sabe. Wouldn't be so a young child, and ni brebe, or tiny baby, in I had the uncroft for parhe, I've been pine and then a irababum, now or moo. Sometimes or be who's a was crana who because on one cassa won't to mince. Or be who said, when we read ya grokra, now we because we're chasing massa, or be anti a mano. Onya even girlfriend po na wakasa me friend me girl enti da biara eye Ghana fo su o shawo na oyire ne ne amoya o te wa wase hwede wo mo kire na ho oya asor because oni bi enti sa be krobe bia wa no say me mema ya de nensa ya de akwa command because oni bi and o shawo won so a ontumi nya bi enti ya wo say obidia no ensay nanso ensay that never. And grandpa Becky, obuadie papa. Becky yesutie papa. Becky nyo bi akasa kra wo pe o. Wano ni kunu na ha na amu akasa o. Ni kunu ena ha no ma ne kasa obuadie. Na mama me ka no kranja wo papa ni suban ya wo ni suban. Wo maami ni suban ya wo ni suban. Wasi ni suban ya wo ni suban. Ne wo beye ni bia wonye because mantamu ayetena aye no. Ya wonsew no wo papa fo a wo mo nye wo mu ni suban. Ya ni hia enye ye ya nso ye de no no. Sa woti ase eno nkyere se the experience ye ni beye ni pa hu emu ni pa abam na nye ye hu. Experience obani Nyankopon we hira no. Nyankopon we hira no with bema wo do no. Na nka papa panyimu. Oba kwa aware ase. Oni ni kunu na tse. Hwinka wo, wa mu nkasa ntia wo da, o se me de won se ko papa. Upe wo bani ye. Sabre wo bi maame ne papa bompa ye sa wo mu banya aware. Sabre wobi maame ne obi papa bompa ye se me bayi kuna wonya ye won no me bayi kuna wonya ye wo ye adwuma won hwe no wo de sabe mpradua san adai ede na hye wani ase ede na wo je social media da wo man kwasiafo John Bufu obi se kokona kogu ba ware kwana kogu ba ware papa adai Ediana woje enkrofo de mpaye na support wo mama obi ba nkwa aware a wo boni maame ba yie obi ba nkwa aware wo boni papa ba yie na wodi Nyankopon adom ba akwa aware wo ma wo ba yie na so wo ne ye a wo ye no adai ni wo ba ta bia hwehwe ama ne ma ana wo ba no wanya no na wodi ya ye experience Media me de nensa be ko ena me de papa hweye na waye bi eye wo suban no wada na di wo miamia ba bia watena eye ene wo bia mpese wo bebe wo abusia mpese wo mo bebe wo because wo suban nye enamfo mpese wo mo bebe wo because of wo suban papa wo de be ye kura na nya wo ye mu ba wo de be ye kura na nya wo de hye Udi be ya hewe etimi dru baby no obi pese ye me ware ne bakura no onfiri fie nko because utumi nya mfie bi na wo maame na twa aduane ma wudi wo papa na twa aduane ma wudi a sabe wo papa mpa e bakura se kohwe a baby akra me fa wo nkokro be ma ne kwan na wo die Yakopon adom early age abranti a watu ne kwa wa ba abrochire a lot of sacrifices no yama wo ba no uni ho idea sacrifices be brave and Adwenepahene a sacrifice ma wo ba no uni ho idea and niama wo papa na mu ye ka cho say sacrifice ma wo ba untumi nye no eno na Adwenepahene ye wo so wo ye me yire me do no sister maybe am person me de me yire dru na me de ni be dru papa panyimu social media fame o person ya blogger o person o didi politicians atem ya ma wo sa kwan ni nti adai akwa kwasia hunu no si America wunim na busuam kwahia bani na ni sisi pon wunim na busuam
akwana wakwa asakoto unim na busuam Jimmy fo John Bull unim na busuam adai adia na fesa nko awo obaba fefe ne wakono be ma befia ba be ware no wankasa mi da me fa oba ne na wo na meja no wankasa wo ba ne wo ma mi wi ame wo na tiko ose me ware no me ne bet na papa ehye wankasa wani monyam wate emema bebre papa fo bebre wo mo mada so san esesa wo mo mada so tete wo mo dem mo o ma ko nwuma mu no mo mamma wo ma so aware da so didi papa de nyankopon aye wu ye nya wo fe aya so ba begu Becky watra we nu nyina se wonim ne se na wo na nanka be ha no onim ne papa o onim de ne papa de na kom onim se ne papa no oyesiti experience de na no oya Becky nim ne papa no oya etu otise ne papa di na temo social media en ha no en kan codes na mom wona wo say wo pese wo bia warie egu no una ye samai wo se awarie manije wo nya bida Becky nya ne papa boni o Adwenepahene nya ne papa boni o wonya ne father in law boni na papa na ye ni su ene ne ban eye saa na otie se ya wotumi de ne ba panyiri kokwa ansa bre no na eye papa ni su eye saa na otie eye saa na otie abrochire krom hai eka ba bia ne meya drui enko amontena ne nchen na sika bia bo amonsem ahwem na waje adia papa na dwi nyina no eka ne mama ne mo nko ba bia wo mo ye adwuma na sika ne wem na waje sika ne ba wem na nso Adwenepahene se me ye bema na bia me kam se ye bema ne bema o se me ye bema makwakọ ware me yire me de na ba betena fie ekome ne yire da ade hia ne yire da na yire nkwa ahohia mu da papa ka wo mpa ye nka wo hia wase ne bia nka adonsa to ne nsem na wa chia ne se mo wo bema mu ka wo hia Adwenepahene bia adonsa bo ne nsem na wa chia no wo si mo wo bema mu wa ye mema de me shade wa wo ye me be ya na makoma ato me yam wo ba ka kira wo so kina bi sabi wonni kwa oba ne ba bia wo no wasumdue fie wonnim se wo de oba na hye be ma bi nsa a be ma ne ma wo ba ne re wo da papa ye wo ye no wa ya ma aboro so ye nim se wonni suban yo na mom ye nsusu da se wan ka sa obakwa atanfo ho yenim se woni suban your experience and one kasa yourself woni se woni suban one kasa woni se suban na boro so one kasa woni se suban no e boro so nanso ye nsusu da se wo be kwa tanfo ho because of social media fame se wo kwa akodi wo ba atem nipa no timi di na atem won anim de ya no ho ye because aye ne papa no onye hwe kasa nyina no eye kwase to no osi America ho Jimmy fo na wonim ne left and right ne platform so na experience kwa ka mami ka papa ni di no wote ye no yes experience papa ne title no your friend experience enti obi a wonu ni din a ye de ama ne experience a wasan je so no e wo se ohu so we experience because wonye enti menyo de so ana Becky papa ba mi be krache shebibi ye sa upe beef bi aye na pese oni Adwenepahene ne Becky nya ohu fa de o ma ye bra wate na ne wo momra me presu o social media so sa upe position bi o social media ne so a fa ne wo ma ye bra na ba bia wo ne nam ne de ye mogu Jambu akoto mi hu ni fu picture kurada imsi ye urade ewe nyina wo buka yesi ebu na ma yeso akoto ye bu be ma yesi aboaji wey enti na sa boyi wo nyampena yi bia ohu Adwenepahene ne yira na wo wui
Kweni tire won sa sokwan. In fact, social media and camera there that ni po. Akwani tire won pa sa sokwan sa kwa robi. Well, urani full picture ni nachi. Ene no kwa wachi a ase kwa robi osi anapabole bi so. Won no de ne ho betoto Adwenepahene ne Becky. Jombu, pebe bi tina ase wate na wuntimi nkonka. Jombu, tina ase na wuntimi nkonka. Sanso papa ne fa ne nsamra. Ye sha wo sese wo bema. Kokotwa ticket na bra Germany na beja papa ne na mfa nsa ne mra why? Eno de anke beje nsa no. Jombu kwasi ato kwajiri to ko ba tei. Twa ticket na bra Germany. Na beka experience ho. Na bra na beja experience na fa nsa ne bra. Enu de ye be hu sa wo be ma kwasi a John boy. Se ultimate twa ticket. Sa usu pese ogu aware no. Ube share experience abufuo. Enti de ye pene se twa plane tickets. Na ka bra Germany experience be ma baby ada. Na beka experience ho sa wo bua no. Na makwa akogu Adwenepahene ne Becky aware. Na mfa nsa ne mra mu mienu. Asia boy. Jimmy fo. Ma bra boy ye mo basenti. Mo eya wo mumu. Enti mo so bia ni agya. Na ya mo se mo ya no mo bitterness na wo mumu no. Esese mo di bi ko obi fie. Enye fie bia mu ne ye de sa ade ne ko. Enye fie bia mu. Ene ye de sa ane amane ko. Santi ase Jimmy fo boy. Wasia to wachimia wu ano awusi honom no wasia kona go girlfriend even just girlfriend cry yeah you chop money 200 and as for kanu kwa uni bi abuofu no abusi amama menye de emfa munsi ya yakopon ya adoma ye besa aye de Asia for video ne tag kwasia na osi America ho na only bibia de ni page ne ye no. Because only teachings be at the page in here. Only be at the page in here. And just say I do be a sale. I say also the year in himself, so no person your blogger. And on to soon himself, page in here announce our social media say, I have been paying in a wow, and my page in a grow ye. And just so who say, also obey you sue. No some Crawford ni din on the baba social media experience. And to be found me on one page, na and Crawford enim ne da. So ase sa na ade na kwakoye it's experience no se sia no you su sa mrante ahini page no e dey a build ne ho ansa no abie ono ani page etu amra bonten no na so bia anim experience everywhere so ase enti sa na enti my experience quite time bia na o you su page no Adwenepahene ene ne yire Becky Nyankopon ko so enhira mo because munshira no double Nyankopon ko so enhira mo minim enhira no ni egu kwan so ni aba lande enkrofo bi na enhira atwa mo ho ahia sei enkrofo bi na ye o mo hwe nye de Nyankopon de sa nkwala we mu aduru no wo ho mami papa unni ho idea de Nyankopon aye sa nkrofo we mu no ne papa ma ho enkada na bompa yese nhira bia Nyankopon de hira wo mo no onfa binye de nhira wo nso instead of say we be hate on them instead of say we be time wo mo no enka bompa yese omu nhira no Nyankopon ene nananom enfa se nhira ne binye de endomo because okesia ne nsa bia wo sankola we mu so no ene nananom nsa bia wo sankola we mu so no o ye nkosiaga Monsha na man kasa ya mewone mo. Na dachi bi se mu face difficulties bi. O peyire wo ya be mo wa ya adwuma pa ako. Na wo peyire na nso na mma dia na edi wusika. Sa woti ase. Shada wan kasa ya wone. Se ye kasa ya ndome e wo sa issue we wan e boa. Ya dome asama e wa manananom. Because our no mo worry ye no your friend ananom our nim and nothing near the snap energy our so tiasie ye the Bible about our mu because of Nyankopon na ye the snap and so about our because of nananom
enti sa aware no sa brante no ti America ne say wonu be sori aba aware ni mu no ya saman no amanananom enam snap na ye de come experience ne so da chimbi ubesu ube prese ube penipa di dwatu abre no na so uhu omo wunya chance ni mpo ana odi dwatu akwa Becky ni Adwenepahene because oben sankrofo no ma anya obone da oben wa mo ma anya obone da rather omo boa omo kire wo ne a wo be ya wo social media be grow omo boa wo share wo videos omo boa wo ma anya wo bone but ene what tene nshanka nyame say ni anu nti wo ben wo mo no wa hu but ene what tene say opese wo tia wo ma warea ya sama wo ma nananom enam snap na ye de gi aware no eye nananom de ya snap ye mfa nkoma nyankopon eye bible na ye nyame asem eno ye nyame de ya na mom snap no a ye de gi aware no ye bo nananom din ya sama wo se wo mpe obi aware ye na se wo mpe obi aware ni gi a nananom ani wunni any day bia wo be dwen aware ho bia nananom mongu nananom amma oba papa ma wakwan mu da biara da ne wo ba tetew ne wo do be ko wo haw mu because wo mpe aware mo ni gi eti oba wo do be ko wo haw mu na oba bia so ane ne be ye nkrata bia wo be ju sika bia onyu sika ni man nkrata no so mo onye mma bibi bia fa aware ho a wo do won sa be hyem ade wudin e be hyem bia ma enye ye da ma enye ye da because also won power aware wo se won pe wo nua binu mani je bibi biara eye aware sa eye nkrata aware sa wo san try bia ma enye ye da because eye aware aye de ye nim sa aware mu wo nhira aware mu wo anije na nanom support aware nyankopon support aware etu wu se onua bi wa aware ma na wa mo wani age ama no ba se wo se wo support aware ma nije odo na won krofo mienu bi ntem no enu tu be hye experience e chi a me hu aware ma nije da ya connect wrong person eba wa brabo mu na nanom nsom abri nyina anytime bia nipa bi obeba wa brabo mu bia onye wrong person onye nipa wode yaw beba wa brabo mu onye nipa wode yaw ebeba wa brabo ma oba bia ma wa brabo mu ode anije bebro e wa aware mu da because we support aware mu anije ya support aware mu anije nyakopon show bibia busuafo nananom mo obi ahoban nananom nka obi ahoban ya sorry ya chia nananom ba bibia omu wo bia eye wo mo ene ye nyankopon ti ene ye nyina ye de ye ti ase sa na tie ye som ye nananom ye san som ye nyankopon eno anano e nyankopon na bo wo mu nyina enti ye som ye nananom ye san som nyankopon ye de bibia agya wo mo so a o mo ye enti sa brante na oti America no ye de aware ne ye kwaji na oni ho nenne onu mom no asori agina so pesa aware ne gu enti ye saman ne nananom nye o mo adwuma abusafo mede mu besi nyankopon show bibia nyankopon kon bia eno anano mo ma ban wa wonim se ode nkwase comment e ba ha bia because minim se ye kwase to no wono a pack your comment na me come upon enti wo jimi comment na ode ba ha no anya bia se wo kwa wo ho na wasesa na wo de ko why I minim say ye wo me de da bia wo hwa me I know so dia ze kwasia minim say da bia wo hwa me enti esi amapon me ko enti nkwasia comment no wo kwa na wasan asesa na ade adi wachi because ye won krofo bi wo ho ma jimi wo ye o mo de ye wo so se wo mo so ma jimi ye won krofo bi wo ho no mo me ye nkwasiafo wo ye den se so ka chom so me ye nkwasiafo because asam na me kan if se senye wo a onje ma wo ho ontro nkwasia comment so di ase aha enti krofo bi wo ha wo ma jimi wo ye o mo den enti pa cha wo kwa o jimi fu kwasie awa mo do ba ye okwa then you pack your nonsense comment na de ko awuza ko nyankopon ka mu nyina mo na nanom ye kire mu nyina mo nkoso amoye nyina ye ho ban na mo nye nia ye bisa mu nyina emma ye